Iracyari MJ Line Challenge agapromota n'uwo bita Miki nyuma y'induru nyuma y'imiserero bavuga uti uwo bita agapromota afite imanga mu cyaro z'undi mugore utari Miki ruraza guca uwambaye ndagira ngo nkubwire ngo iyi iracyari MJ Line Challenge. Arakubwiye ngo will you marry me akweretse impeta wowe utavuze no. Iyi mpeta iguza angahe? Iyi ni zahabu ntago ari ukuvuga ngo yego rero zahabu urakambaye. Bati nyuma y'inkunduro y'ibyavuzwe ku mugabo wawe agapromota ko yaba yaraguciye inyuma gatera inda y'impanga, ntabwo yaba ari pressure y'ibyavuzwe mukamushaka kwereka abantu yuko mumeze neza mugahita bukora kino. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ni ku tariki 10 z'ukwezi kwa 11 2023 nibwo agapromota agize gutya afata impeta yambika umukunzi we Miki nyuma y'induru bameze bavuga hamwe na Regis nyuma yo kwirirwa ku mbuga nkoranyambaga basembanya ngo agapromota afite impanga ebyiri mu gasozi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo nyuma yaho nibwo Regis yagiye gusura kwa Miki bigaragara ko iriya yari isikamu. None dore ngayo nguko agapromota agize gutya yambika Miki impeta y'ubufiyansazi bivuga ko bagiye gusezerana, ariko bidatinze Kiramani yahakanye ko atazababera pare. Reka twumve. Nyeka ko n'indi step irakurikiraho byajyaga bimbabaza ajya kumva nk'umuntu ariteretse ngo kari agahungu cyangwa kwitereka ngo ibyo byajyaga bimbabaza. Abantu baketse ko ngari uzaba pare iraho ariko nashobora guhita baza ku ntwererano Kiramani ni boss ubu ngo bagiye gutanga amamiliyoni. Kiramani yari wa kera. Kuba Miki yaravuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga abantu bamwe bakamutera amabuye akaba aciye impaka, bisobanuye iki kuri Miki nk'umuntu wa hafi cyane wa aga? Mu minsi yashize yavuzweho inkuru z'uko ashobora kuba yarateye inda umukobwa, biba birebire ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi ntago bashobora guhita bibaza bati ni pressure yuko ngayo nguko uyu munsi turi tariki 10 z'ukwezi kwa 11 2025 aho agapromota nk'umugabo wa Miki yagize gutya akavuga uti reka nkwambike impeta umugore wanjye ubasumba imbere y'abantu bose, nyuma y'amagambo menshi ameze kuvugwa, ariko ndagira nkubwire ko bira byose byari ibihuha. Ngomba kukwambika impeta nk'umugore wanjye bose bakabibona batazagira ngo ndanitiranya. None baje kuvuga ngo ese ni ukubera iki agapromota ashobora kuba yambitse Miki impeta? Ntiwabona ari ukugira ngo ajijishe nyuma y'abo bana babiri batarabamuzanira. None ruraza guca iki se ruraca uwambaye? Ese iyi nkuru urumva iramutse ari iya nyayo bamera gusezerana cyangwa se bagiye gusezerana bageze mu murenge bari gusezerana, uwo mukobwa agapromota avuga ko yateye inda y'abana babiri akaba aje mu murenge, byagenda biti? Niba koko ari ukuri agapromota bivugwa ko yateye inda, kuko ibi bintu bishobora kuba ari ibintu biririyo. Agapromota bakaba bavuga ngo yagize pressure yuko bazamuzanira abana babiri agahita asezerana n'uyu mukunzi we ari nawe umugore we babana ubu ngubu bita agapromota. Ibi bintu uze kubitekereza ku munsi w'umurenge ugiye kubona ese haza umuntu akavuga uti aratwite, cyangwa se akavuga uti nabyaye abana babiri naba agapromota tuye gupima icyo bita DNA. Kubera iki ibyo ngibyo bidashobora kubaho? Ibaze biramutse bibaye agapromota yabigenze Miki yaba uwandi? Ko ibi bintu abantu benshi cyane batari kubishira amanga, ko n'abanyamakuru bakomeje kugenda babigarukaho. Ibi bintu nibiri buze kuba byasenya uyu muryango, gusa biramutse bitari byo urabona ko agapromota yemeze kubikusanya neza akavuga uti nyine vuba ndaje mbereke ubukwe. Ariko nyuma yaho abanyamakuru bakomeje kugenda bagaruka inbox bakabaza umwe ku rundi bakavuga uti agapromota ashobora kuba ari pressure yo kugira ngo uriya mukobwa abe yamusezerana nawe nyuma y'uko bigenze kuriya. Ndagira mwibutse kanda subscribe hano kuri MJ Line Challenge, ubundi umunsi ku wundi tugenda tubereza ibintu bigiye bitandukanye. Hasta la vista, ciao ciao.
Family Challenge.